Shalom, majua-jua manbanta kerina. Seni naras turang, sini kelengi Tuhan. Beraturah keriahan ras kemalaman ati. Ibas perjumpanta i acara pepalem pusuh. Silit ibas kanal YouTube YKB GKI TV. Renungenta ibuat ibas surat wasiat. Sir judul si bujur i pasu-pasu. Tertulis ibas Mazmur bindu 50 menaken ayat sada sehualuh rikut pe ayat 22 seh 20 telu. Si jadi palas perenungan manbanta ibas wari enda ibuat ibas ayat 20 telu nina bagenda kata Tuhan. Ngatakan bujur, eme persembahan si pehagakan aku, jana si patuh ngikutkan aku, tentu ku kelini. Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas zaman gundari enda, payokin lid denga kalak bujur, tentu lid jawabna. Salah sada eme mujenih. Sekalak sirdahin ibas petugas kebersihan i KRL Bogor. Ia ndatken sada bungkusan plastik biring. Si tading ibas iban penumpang ibas bulan Juli 2020. Kenca italangi kinatana isina eme sen. Jumlahna buena 500 juta rupiah. Tapi mujenih lalit sura-surana sitik pe guna muat sen e. Ikata kena maka sen e lapo aku empuna. Janah labolit hakku guna si e. I endes kena sen si idat kena man passenger service stasiun Bogor. Mujernih pe tuhu meriah kel ukurna sabab banci uulih kena sen e. Seni naras turang kata di bata ngatakan jana si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Kini bujuren eme karakter penting. Labo saja ibas hubungan antar sesama tapi individu, tapi pe ibas adep-adepen di bata. Kini bujuren tuhu ierdai. Kalak si bujur labo pernah ersura-sura guna ngelakukan hal-hal sila payu. Kalak si bujur eme dalanna pinter. Lanilah ia ku kemuhen entah pe ku kaos. Jana Tuhan pe erpadan. Ia ngelakukan si muhuli man kalak bujur. Ras nuduhkan dalan keselamatan ibas Tuhan nari. Kai pe bentukna keselamatan ibas di bata nari. Dauh beliden ibas kerina kai silit si banci ibrekan manusia. Senina rasturang geluh bujur harus jadi sada komitmen. Entah pe padanta kalak sitek. Anen gia i tengah situasi sulit. Geluhlah alu tetap mengandalkan Tuhan. Iya kap ulu pasu-pasu bas kekeluhenta. Iya kang sin cukupkan kerinana. Bagenda me kata di bata si sekman bantawari enda. Janah jumpa kita ibas episode berikutnya. Janah mindo kami ulah kita lupa guna nge-like, bagepe subscribe. Janah si bagikan pe manta-manta kalak si depan. Bujur
ras mecuah-cuah kita kerina. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.